Mwamire nkiathishia yako mutegero Weru TV na ngushokeria nkatho cia mwanya muno ikwithirwo kiona kanya kuatane na bautwe kithurano 2022 ngakurikania mumero wire wa ikwankingererera menya kwina gintu na babata muno utekara ya gatikinya tariki 9 mweri wa 8 mwaka ya 2022 tuko ya royo na rakinya bonde baibanga bangete ni bokendo tira ni bokinya ndebene na kwithira bakiringaira kura tongira baraba kwenda baba tongeria na tu ya Weru TV ya burato wikire wira nene tubangete bakwana ne bokendo tira ne tukunenkeria mpumi chekethurano gya 2022 buracho kareka oracho tokinyela na tetiama no ende tha imbetekire na geteo gye kinene bombe kwitha ngi kunenkeria Nteto chia Weru tha mwanja ndeni ya kithurano 2022 na kaitene kangu ikie mwe kwa imwe mwankantere chia South Imenti na ramwandiki wetu wa Nteto mutugi wa kare akwaraniria na ritani no office